uyoborwa na Mobutu Sese Seko ku kwendo wa Zabanga, Marshal di Zaire, Marshal Mobutu, Papa di Zaire, Mobutu Laurent Désiré. Ariko kandi uyu yaje kwicwa n'indwara bita prostate asimburwa n'uwo bita Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila aza kuraswa n'abamurindaga, nawe asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange yayoboye kino gihugu imyaka 18 cyitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aza gusimburwa na Jean Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubu tuvugana bari mudukurikiye, twinjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba aharimo kubera ikotaniro ry'imirwano. Ndagira ngo turebere hamwe page zikomeye cyane, ariko kandi nyakubahwa ndagira ngo usuhuze abatumva ururimi rw'ikinyamurenge cyangwa se ikinyarwanda. Oui, nous disons bonjour à tout le monde qui nous écoute à notre émission où nous vous émettons des informations qui sont tellement fiables. Nous sommes en République démocratique du Congo où nous vous transmettons des messages concernant la sécurité. Nabazanira umuntu utarize kandi namwe muri abantu basobanutse bize. Hanyuma rero niyo mpamvu baravuze ni reka mbazanire umuntu wize abagezeho amakuru agiye atandukanye. Nyakubahwa tugiye kwinjira mu bice bigiye bitandukanye kandi tugiye kujagajaga Kivu y'Amajyepfo, turebere hamwe uko byifashe, by'umwihariko turaza kunyarukira ku mirwano irimo gusakiranya abasore ba General Sultan Makenga Emmanuel, abasore ba Perezida Evariste Ndayishimiye, abasore ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Turaza kwerekeza mu karere ka Minembwe, turaza kwinjira mu cyo hagati, turaza kwinjira kuri Puezero, turaza kwinjira mu Mikenke, turaza kwinjira mu Bibogobogo, ariko kandi turaza kwinjira mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe binjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Nyakubahwa bimeze bite? Ndagira ngo ugezeho abadukurikiye amakuru yo mu mujyi wa Uvira. Murakoze bwana munyamakuru. Amakuru avuga ko intare za Sarambwe zinjiye mu mujyi wa Uvira, oya ntabwo zahageze uyu munsi. Uhereye mu gitondo hagaragaye ingabo za Wazalendo, Abarundi ndetse na FARDC nizo zireba mu mujyi wa Uvira, ariko abababwiye ko ushobora kuba wagabwemo ibitero ndetse ukaba wafashwe, ayo makuru ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri, kuko twebwe turahibereye, ntabwo M23 yari yagera mu mujyi wa Uvira. Yego, hanyuma mbere ko twinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba aharimo kubera ikotaniro ry'imirwano, eske aka kanya aba barwanyi ba M23 baba bari mu bihe bice, baba bari mu birometero bingahe, kugira ngo abantu badukurikiye by'umwihariko abahisemo kumva isimbi ryacu ndetse n'abatwumvishe bwa mbere babashe gusobanukirwa? Ntabwo bari kure n'umujyi wa Uvira, baraho bita Gatogota deja bonjiye hafi na plaine de la Ruzizi. Hari baraho bita za Kaziba murabona deja ubu watambutse za Walungu, wakomeje iri haja majaruguru, baraho bita za Rurambo, baraho bita Kundondo. Urumva deja umujyi wa Uvira basa n'abamaze kuzenguruka, ariko ntabwo baradivasinga cyangwa se baratera intambwe kugira ngo bawinjiremo, ariko bari hafi n'umujyi wa Uvira. Umunsi n'umunsi bogera mu mujyi wa Uvira. Yego, iyo uvuze ngo bari hafi ubushatse kuvuga ko ashobora guhagarara agateramo ibuye?